أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude o Allah bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata neminirɗo e nema l'islam, tawata ko ɓuri mawnude e nemaji ko waɗani en kon fuu ko nema waɗugol en julɓe. haray miɗo yiɗi andintingol hoore an, andintina siɓɓe ɓen e nder minitaji 10 ko ɗuuɗi o bi isnillahi ta'ala, toɓɓere nde wotere nde Sheikhul Islam Ibnul Qayyim al-Jawziya ɓe maaki. ko honɗum woni ɗum won woton piiji 4 wo ko haɗayɗi arsike. si goɗɗo duumike ɗin piiji ɗon 4 hino wawa wonde sabu ko ɗuyti arsike on ma ko kali arsike on ma o ronka heɓade ko haɗayɗi arsike. haray non adomi natande ɗin ɗon miɗo torano hoore an Allah e dendagal siɓɓe julɓe ɓen fuu, kala ka ɓe wawi wonirde hoore laalagal aduna on, toranike on jamɓe kisiye. yo Allah okka en fuu meɗen ko wiyete kon battane moƴƴo. goɗɗo ko woni e hoore dewal wo wata o fellitu o daɗi, goɗɗo kadi ko yiwɗamo e hoore boneji wo wata taƴana mo moƴƴere nden. ko on tigi toroto ko Allah okku en timmode moƴƴere. toɓɓiri ɗiɗaɓere nden so okki en battane moƴƴo, yo Allah okku en jannatul firdausil ala. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo leggal gotal hino ka aljanna wo waɗɗiɗo dogay e ley ɗowdi maggal duuɓi 100 hara o yaltari e ley ɗowdi leggal gotal jeyangal e leɗɗe aljanna. toriki Allah, yo Allah neminir en aljanna. mawɓe men faati ɓen fop maɓɓe, yo Allah taw hara ɓe fop hiɓe nder o nema ɗo ka aljanna. mawɓe meɗen wuru ɓen fuu, toriki Allah, yo Allah ɓoynidu en maɓɓe ha wawasta e luttay, okka ɓe okka dendagal julɗo battane moƴƴo. mi toriki subhanahu wa ta'ala e o jemma ɗo, jemma tedduɗo, yo Allah dikkin nawnuɓe fuu julɓe kala ka ɓe woni. yo Allah fewnan en fayɓe meɗen ɓen fuu fewuɓe, yo Allah tabintimɓe. jogiiɓe andeji ko Allah wawi ittude, yo Allah ittan en andeji ɗin, ittana kala jogiiɗo ande. maapiɓe ɓen fop, yo Allah ittan ɓe maapunde. maaporɓe kaydiji, yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barke. karamo ko ɓe meɗen ɓe, yo Allah rewnuɓe, yo Allah aynuɓe, yo Allah hiwɓe. ɓe wonɓe yonnanade, itta en e niɓe keferankaku, niɓe shirku, niɓe bid'a, adda en annora iman, holla en ko woni tawhid no Allah rewirte. toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. yo Allah jonnitoroɓe ɗum ɗo ka ñaam maɓɓe, ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata, ya rabbal alamin. enen kadi Allah waɗu en ɓe yimɓe heɗitotoɓe yewtere, ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon haray ɓe nafitora. Allah men tororima inɗe maɗen fop ɗe 99. min tororima kadi inde ma ɓurde mawnude nden, tawata sa torrama nde a jaabinay. yo Allah ɓuttinan en leydi lagine ni, waɗa ɓutto ngeɓal meɗen, okkora en lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah, feppindinayɓe fo, fonnayɓe ɓiɓɓe lagine ɓen fop maɓɓe, haramo bunna hula e leydi ni, ya rabbal alamin. yo Allah waɗu ɗum ɗon kadi hara kono yawiri, kono newori kadi, ko alda wo e hibbugol ƴiƴan. innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. piiji 4 haɗayɗi arsike ɗin. piihum ara nun kun ko kun a wattanta hakkile muɗum. cheikhu jon o maaki wo ko nawmu subha, ɗanagol bimbi no haɗa arsike. goɗɗo so yimmike o jooli subaka, yo janto inde Allah, o janga Qur'an ha nange fuɗa, o juula walluha. haray o ñalorma makko ɗo Allah waɗa e barke makko. kono neɗɗo wetorayɗo ñande be juulata subaka hay e leer, wona fere ko wiyete walluha, wona fere waɗugol azkaru sabahi wal masa,
du'awji watteɗi bimbi e kikiɗe ɗum ɗo dai hino wawa wonde sabu ko kali arsikeji ɗin haray ko e wattan hakkille muɗum ko ɗum woni ɗana gongol bimbi ko wattangol hakkille. Yo Allah yaafo mawɓe meɗen ɓen bimbi ni si hewtini foppo immata fop finay hay si tawi ko nawɗo ɓe imminaymo ɓe nayo yaltuga yaasi kenum kum wifamo seeɗa ɓe uddita fineterji ɗin e bafe ɗen fuu ɓe nafi yo arsikeji ɗin naatu. Haray ɗum no yaadi e bindi nani inchallah si weeti bimbi goɗɗo yo ayru suudu makko ndun ko wonno ton ko yalta kesungo kadi haray naata. Haray ɗanagol bimbi ɗum ko rentete ɗum e muɗum si wona hara ko sabu nganto sa woni noon ha a juuli subaka ma ɗum wurnitay ɓe jemmaji ɗin ara jemma fuu ko rewgol Allah yehi ha a juuli subaka ɗon haray masha Allah kono wata on tigi waalo ha subaka on tawamo ka danki ɗon hara ko nangenge woni ko findinimo. Jon non ɓay ko arsike falɗe jawdi yo Allah hokkure jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagindi hara ko waɗandi barki kadi kono haray ɗum ɗon ko en woɗɗitoy ɗum ɗon ko ɗum woni toɓɓere aranere nden. Toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko haɗata arsike ko qillatu salah fanɗugol juulugol. Woodi woɓɓe juulata hay waktuji farilla ɗin taw ɗin ɗon ɓe hettanta ko ɗi ɓe timminta subaka on e fana on e alansara e futoro e geeƴe hay ɗin ɗon timmirtaɓe. Wona noon fere ko wiyete ko arrawatib nafiloji ɗin darɗe 12 wi'aɗe ɗen sa juuliɗe ñande be ñande darɗe 12 Allah mahande suudu ka aljanna ko woni ɗen ko darɗe 2 aɗo subaka darɗe 4 aɗo a juulude fana e darɗe 2 sa juuli fana e darɗe 2 sa salmini futoro e darɗe 2 sa salmini geeƴe woni 12 ɓurnaɗo tagi fo on ɓe maaki kala nafuɗo ɗeɗo e nder ñallal Allah mahanaymo suudu ka aljanna. Yo Allah mahan en fop meɗen cuuɗi haɗa ko cuuɗi ka aljanna makko. Yonno mo tigginari farilla on haray ala ko fandi mo ñawli ronkuɗo waktuji farilla ɗin 5 waktuji wonnoɗi 50 artani en 5 a ronki ɗin ɗon sa yeebi ɗin ɗon hiɗa mari bakkato a yeeɓuɗo waktuji 50 sa totti ɗin ɗon hiɗa mari baraji tottuɗe waktuji 50 haray ɗon andite musidɓe julɓe tedduɓe enen ɗo fop meɗen ko en mayoɓe pellet ko hande ko jango ko joni goto e meɗen anda ko andi ɗum wo ko o wiyeteɗo Allah ko adeteɗen landitoyede yawmal qiyamati ko fiinde julde. Si Allah walloyima julde ma nde moƴƴi nde timmi Allah no woma yafade ko woni ley ton kon sinde bonoyi kadi sinde boni haray fo boni wal iyas billah ɗen mooli Allah e muɗum. Allah timminan e waktuji meɗen ɗin haray andite waktuji ɗin afwan farillaji ɗin fof ko Allah subhanahu wa ta'ala on farli e hoore ɓurnaɗo on kon farli e ɗe mofte kaka hoore leydi ɗo woni ko farla sina nde julde nde ngaka kammo jeɗɗabo sengo dow ton ko ton Allah farli ɗum ɗo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ha hewta mofte makko ɗen. Yo Allah dandu en e yebude nde julde goɗɗo ko innata julɗo ko siko juulowo dambe maɗen iwdi ma ndi ngari maki jahuma on teddungal magal gandal magal laamu ma ngon ko tiiɗi o ko tiiɗi sa juulata harayna a julɗo ko jasuɗa o ko tampuɗa o ko kanuɗa o ko sonjiɗa o ko sonjiɗa sa juulay waktuji ɗin andu haray ko julɗo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki al ahdu allazi baynana wa baynahum tarku salah haray dey ahadi ko woni hakkunde meɗen e ɓeeto on haray ko julde nden wo faman tarakaha faqad kafara aw ashrak kala accuɗo julde nden yo andu haray tigi tigi mo heferɗini maɗum haray o shirkani Allah yo Allah dandu e maydugol sirku. Kala bakkato goɗɗo no leltiro e yawmal qiyama ha Allah yafoyomo ittoyamo ka yiide naɓamo ka aljanna sina bakkato shirku. Kala mayduɗo e shirku haray o perdi ko khalidun mukhalladun fi nnar wal iyaz billah ko luttinoyteɗo ka nder yiite jahannama. Allah dalika deftere makko inna Allah no Allah la yaghfiru an yushraka bihi o yafata ko de nde o sirkante wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha imo yafo kala bakkato ko wona shirku wonande on mo yani kadi. Wa man yushrik billah wo wonɗo sirkanɗo Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna haray Allah harminanimo de aljanna on so maydi e shirku o tubari. Iɗen gandi non ko woni ko shirku ko kafidugol Allah e goɗɗum ko sinirgol Allah e goɗɗum. Allah yiɗa sinirede ko kanko tun tagi ko kanko tun arsikata ko kanko tun warata kanko tun mari aljanna kanko tun mari yiite o yiɗa ya bakkidumo e ɗum ɗon hay e goto ko nowete shirku yahugol ndara nelal lawol miɗo didude suudu miɗen hottude miɗo fokkiti safari ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe daranama wala ya'lamul ghaiba illa Allah hay e goto de anda ko wirni si wona Allah. Kala nodditiɗo wondema hino andi ko wirni yo andu haray woni sheytane o woni tahut o woni bewinayɗi ɗin haray woni o jeyama e fedde iblisa yo Allah dandu en.
haray tammun kun ko kun ɗon nayaɓum kun ɗiɗaɓum kun woni qillatu sala tataɓum kun ko alkasalu ngamelo neɗɗo so woni amuɗo ɗum no haɗa arsike makko mawɓe men ɓe natay o arsike dey natata e on faami ko lutti ɗon ko ɗaniɗo goɗɗo simo ɗani arsike on tawatamo ɗon dey Allah himo wawi koye arsigudema hay ka ɗanɗa ɗon kono mo inni koyen ƴettu sababuji ɗin hande kadi a ƴettay sababuji ɗin ha gayna toroɗa non Allah subhanahu wa ta'ala haray e hoore ɗum no ko wiyete kon alkasal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no tawano e du'awuji maɓɓe ko ɓe torotuno ɓe makaen allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dilɗi dayni wa qahri rijal Allah mi torike ma dandan ko wiyete kon ko wiyete ngamelo sa yi neɗɗo amuɗo on haray tigitin ko udda e ɗo arsike makko neɗɗo tawuno amuɗo ko kun ɗum woni tataɓum e ko sakkoto arsike bani adama nayaɓum kun ko honkun kadi ko alkhiyana janfagol neɗɗo so woni janfotoɗo o janfo hoore makko o janfo julɓe Allah ɓen o janfo jiyaɓe Allah ɓen ɗum ɗo ka hino udda arsike makko fi honnun kala mo janfiɗa ko nde wotere hiɗa wawi janfade yimɓe ɓen fow nde wotere kono a wata janfade yimɓe ɓen fow ñande be ñande ɗa wawi ɗum resisude nde wotere kono ñande be ñande on la ɗum ɗo wawata marsude ɗa wawi fenande fuu hande ɗo resisa e muɗum ɓay hari ɓe anda ko a fenowo ɗa wawi janfade ɓe ɗo fuu nde wotere resisa gañoɗa ɓay hari ɓe anda ko a janfotoɗo kono si feƴƴi ɗon hande kadi fof jonnodiray kaari dey wattan hakkille makko ta ñawlumo ta okkormo ta on gollidu haray hay son gollida e wattan hakkille makko sabu ko wiyete kon alkhiyana janfagol nelaɗo sallam e maki man ghashana fa laysa minna kala on janfiɗo men de yo andu o tawaka e amen o tawaka e mofte muhammad sallallahu alaihi wasallam o tawaka ɗum haray o tawaka e julɓe ɓen haray ɗi piiji ɗo nayi mi fillitoɗi haray hiɗi tawa ko haɗata kon neɗɗo arsike muɗum go'o hebbingol ɗanagol bimbi ɗiɗi fanɗugol juulugol tati ngamelo nayaɓum kun alkhiyana ko wiyete kon haray janfa kala duumiɗo e ɗiɗo haray ndaru battade makko on arsike makko on haray kanko uddanimo hoore makko arsike non ko wiyete arsike kaka kammu gori woni Allah ini wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun arsikeji moɗon nin kaka kammu dow ga woni e kala konko foda ɗon koye juuɗe subhanahu wa ta'ala woni kono enen koyen ƴettu sababuji ɗin ha gayne Allah subhanahu wa ta'ala non o adda kadi ko windanno en kon miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah dandu en tawede ɗiɗo yo Allah waɗu en wurnitay ɓe jemmaji ɗin e bimbiji ɗin yo Allah waɗu en ɗuɗɗinay ɓe hewɓe juulugol wata Allah waɗu en amuɓe yo Allah dandu en kadi wonugol kadi neɓɓe hara ko janfatoɓe den toro Allah yo Allah dandu en janfede ma en janfagol yo Allah dandu en majjigol ma en majjinde yo Allah dandu en hoynugol ma en hoynede yo Allah dandu en shirkangol Allah hara hiɗen andi yo Allah dandu en kadi en shirkangol mo hara en anda yo Allah dandu en bone shirku mi torike subhanahu wa ta'ala on yo Allah yaafo kala mo mawɗo mum faati yo Allah okkor kala mo jogaki yo Allah ɓeydan kala jogiiɗo yo Allah waɗu barki e gurdanji mon ɗin yaawi neɓi ñande may malakul mawti arani yo Allah taw hara ko e yaafaɓe yo Allah wurno en haka gurdam moƴƴani en ñande tawata ko mayde nde woni ko moƴƴani mi torike rabbul ibado yo ƴettutu en nde ñande Allah men torike ma en tororima inɗe maɗen fof allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al husna wa sifatika al ula an taj'ala kulla a'malina khalisatan liwajhika al karim Allah laɓɓi golle amen ɗen fop waɗaɗe fop hara ko fima ya rabbal alamin woɗɗinde e yiingo woɗɗinaɗe nani waɗɗanamen ɗe kadi e mantede e muɗum Allah ko baraji ɗi joddini fof kam mako woni men ɗaɓɓi mi torike ma jaɓa men innaka ala kulli shay'in qadir wa sallallahu wa sallam baraka nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana alhamdulillahi